isi ihagaze ku munwa w'ikirunga kandi ntabwo kigiye kuruka umuriro usanzwe, ahubwo kigiye kuruka icyuma n'ubumara bwa kirimbuzi. Mu gihe Isirayeli yaba imaze imyaka n'imyaniko yitegura guhangana n'igisimba kitehera, Irani nayo ntiyasinziriye. Yubatse urusobe rw'intwaro n'ingabo z'incabwenge zizenguruka uburasirazuba bwo hagati. Yayubatse nk'urushundura twakwita rw'isari. Amerika rwa rutare rw'amahanga ubu ruri muri gahunda yo gushyigikira inshuti magara Isirayeli no kwirinda kuroshywa mu nyanja y'amaraso itagira iherezo. Inshuti bakunzi ba Rugani Documentaries and Media, nge nitwa Richard Rugani. Uyu munsi tugiye gusesengura umukino w'amateka ugiye guhindura isi isura burundu kugeza ku iherezo yayo. Ikaze mu kiganiro. Isirayeli ntabwo ikirwana intambara yo kwirwanaho gusa, ubiri mu mugambi n'urugamba icyarimwe rwo gukuraho iterabwoba ry'iteka. Mu gihe utubunda twa Iron Dome no twa David Slings tuba duhagarika imvura ya misile, indege za F-35 ziba ziri mu kirere zishaka aho Irani yihishe ubumara bwa kirimbuzi. Kuri Tel Aviv, Irani ni ikibazo cy'ubuzima n'urupfu, icyo bakunze kwita existential threat, kandi intego ni imwe: guca umutwe w'inzoka itehera, aho gukomeza kurwana n'imirizo yayo muri Libani na Gaza. Irani ntabwo ikirwanisha ingabo zisanzwe gusa, ikoresha uburyo bw'ibicu, ubwo bita proxy warfare. Kuva kuri Hezbollah mu majyaruguru kugeza mu majyepfo ku Bahuti, Irani yubatse uruzitiro rw'umuriro ruzengurutse Isirayeli. Irani bifite ikiswe nuclear threshold. Uyu ni umukino w'ubwenge, aho abakoresha drone za ndege zitagira abapilote mu guca intege ubukungu n'umutekano w'uburengerazuba. Washington iri mu mazi abira yo gukina uyu mukino kandi neza, kubera ko ishaka kugaragariza amahanga yose ko ari cya gihugu gikomeye kitavogerwa kandi kitazigera na rimwe gicika intege. Ku rundi ruhande, igomba kwerekana ko ariyo sheriff w'isi. Gusa ahangaho ku rundi ruhande n'urucabana, kubera ko Amerika izwi cyane mu koresha icyo bita diplomacy of deterrence. Ni ukuvuga gutera ubwoba kugira ngo intambara idasandara cyangwa se idakwirakwira hirya no hino ku isi. Ariko amato yayo y'intambara mu nyanja y'Mediterane arerekana ko isaha n'isaha imbunda zishobora kuvuga. Iyo uvuze Isirayeli, Amerika na Irani, uvuze amateka, idini n'ububasha bw'isi. Iyi ntambara ntabwo ikirwanirwa mu birindiro gusa, ahubwo no mu mibare, icyo twakwita cyber warfare, no mu bukungu. Niba Irani ifunze umunigo wa Hormuz, iyi si yose izajya mu mwijima w'ubukungu. Niba Isirayeli ikubise itehera, isi izahinduka ihuriro ry'urusaku rw'imbunda n'ibiturika. Bakunzi ba Rugani Documentaries and Media, nkurikije aho bigeze ubu, ntabwo ari igihe cyo kubaza niba intambara izagira ingaruka ku isi yose cyangwa se mu bindi bihugu byo hirya no hino ku isi, kubera ko twese turabizi ko uramuhora ruguru ari we unyuzwamo ibicuruzwa byinshi bya peteroli n'ibigendanye nabyo bikwirakwira cyangwa se bikoreshwa hirya no hino ku isi, tutibagiwe n'ibihugu byinshi byo muri Afurika harimo n'u Rwanda. Reka dukoreshe interuro igira iti: isaha y'imperuka iri gusatira saa 6 z'ijoro, kandi ubufatanye bwa Amerika na Isirayeli ubu buri kwandika amateka mashya y'isi mu nshuro nyinshi zitabarika z'amasasu. Reka tugaruke mu masaha 28 ashize, Irani yarikuye ikindi cyiciro gishya cya misile za kirimbuzi bakunze kwita ballistic missiles, zerekeza mu kigo cy'inganda z'amavuta cya Bazan muri Haifa no mu mujyi wa Tel Aviv. Amakuru avuga ko izi misile zari zifite uburyo bwo gupfubya utubunda twa Isirayeli Iron Dome, bikaba byateje inkongi n'inkomere nyinshi mu majyaruguru ya Isirayeli. Igisirikare cya Isirayeli IDF cyatangaje ko cyasoje igitero cyagutse kibasiye ibikorwa remezo bya guverinoma y'Ubuhinde itehera. Mu bitero byabaye ijoro rishize, Isirayeli yibasiye amatsinda y'ubuyobozi bwa
IRGC abashinzwe kurinda impinduramatwara, ndetse amakuru yemeza umuhanga mu by'utubunda tw'ubuhinde Muhammad Ali Khamenei yiciwe mu bitero byabaye Isfahan. Ariko nanone ku ruhande rwa Amerika, perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko ahagaritse iminsi 10 igitero cyari cyateganyijwe ku nzego z'ingufu energy sites n'amavuta bya Irani. Ibi yabikoze kugira ngo ahe amahirwe ibiganiro hagati y'impande zombi biri kubera mu muhezo, ariko yemeza ko niba Irani idafunguye umuhora wa Hormuz, igitero kizakomeza kandi kizaza gifite ingufu ziruta izabanje. Irani yatangaje ku mugaragaro ko umuhora w'amazi wa Hormuz ufunzwe kandi uzakomeza gufungwa ku mato yose y'ibihugu bifatanyije na Amerika na Israel. Ibi byatumbagije ibiciro by'amavuta ku isi yose, bituma ibihugu by'Uburayi na Aziya bisho ubwoba bw'ihungabana ry'ubukungu bwabyo. Isi ubu mu marembera y'amahoro. Mu gihe Israel ikomeje gushyira amakara mu muriro, Irani nayo irerekana ko ititeguye gushyira hasi intwaro na rimwe. Iyi ntambara yarenze imipaka, ubiri gusatira imitima y'abatuye isi yose. Reka turebere hamwe imibare n'ingero zifatika, data and statistics, z'ibimaze kwangirika muri iyi mishyamirano. Kugira ngo wumve ubukana bw'iyi ntambara, reka turebe imibare ikomeje kwiyongera umunsi ku wundi, ikaba inateye ubwoba ijyanye n'ibimaze kwangirika ku mpande zombi mu minsi mike ishize. Ku ruhande rwa Israel, ibikorwa remezo, amakuru ava Tel Aviv avuga ko misile za Irani zimaze gusenya burundu cyangwa igice amazu agera kuri 1,200 mu mijyi ya Haifa, Ashdod ni Tel Aviv. Mu bukungu, Israel imaze gukoresha arenga miliyari 1.5 z'amadolari mu minsi 3 gusa mu kugura ibisasu bya Tamir bikoreshwa n'utubunda twa Iron Dome. Buri gisasu kimwe gihagarika misile igura ibihumbi 50 by'amadolari. Tujye mu nganda. Uruganda rw'amavuta rwa Bazan Refinery ruri Haifa rwangiritse ku kigero cya 35%, bituma umuriro w'amashanyarazi ucika mu duce tumwe na tumwe tw'amajyaruguru. Twerekeze ku ruhande rwa Iran. Ingufu n'amavuta. Ibitero by'indege bya F-35 bya Israel byibasiye ikigo cya Hard Island. Mu busanzwe icyo kigo nicyo kibasha gutunganya 90% by'amavuta Iran yohereza hanze. Amakuru avuga ko Iran imaze guhomba arenga miliyoni 100 z'amadolari buri munsi kubera guhagarara ku bucuruzi bw'amavuta. Twerekeze mu gisirikare. Utubunda tw'uburyo bwa S-300 Iran yaguze mu Burusiya tugera kuri 6 twasenywe burundu n'ibisasu bya Israel. Reka twerekeze mu bigo by'ubushakashatsi. Ibigo bitatu by'ubushakashatsi bwa kirimbuzi nuclear facilities Isfahan na Tanz byangiritse mu gice cy'uburyo bw'itumanaho cyber attacks n'ibisasu byatigishije isi yose. Ku rundi ruhande, Amerika nayo igiciro cy'amavuta ku masoko mpuzamahanga, akagunguru k'amavuta kamaze kuzamuka kuva ku madolari 75 ubu kageze ku madolari 115. Ibi bikaba bishobora gutuma ibiciro by'ibiribwa muri Amerika n'isi yose bizamuka nibura ku kigero cya 15% mu kwezi kumwe. Mu ngabo, Amerika imaze kohereza amato y'intambara agera kuri 2 aircraft carriers, aho buri imwe ishobora gutwara arenga miliyoni 6 z'amadolari ku munsi kugira ngo ishinge ibirindiro mu nyanja. Umusozo w'imibare. Iyi mibare yerekana ko iyi ntambara itari y'amasasu gusa, ahubwo ni intambara yo gusenyana mu bukungu n'ubushobozi bwo kubaho. Israel irashaka gusubiza Irani mu myaka 20 ishize, mu gihe Irani yo ishaka gufunga imiyoboro yose igaburira uburengerazuba. Nge nari Richard Ruganintwari. Murakoze gukurikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri chaîne ya YouTube yitwa Rugani Documentaries and Media. Turabarikira komeza kubana natwe, ukanda subscribe niba utarayikora, liking, share ndetse ubikusiga na comment. Hasta la vista.